mienu. Ansa na obeto time Herbal Mr. Adro ibi no. Hwe se wako hospital anasa lab am wo hu se wo a 3-day malaria ibi ansa. Ayo se time me TIME. Time Herbal Mr. Afi malaria fever bi adani ziba ewo mu no. Ebetua. Ubenya bi ato ewo over the counter medicine sellers. Any herbal shop to do na mu. FDA agi edwadue nkratoi ato. Herbal Hospital. Specialists in every kind of bone disease. Herbal Hospital. Baby, a Sadia will be and so Yari Sapa, a dompemu yari. Spinal cord, swelling of the arms, arthritis, bone injury, swelling of the leg with reddish color around it, and so on. See, Herbal Hospital has special ultra-modern machine for checking up the body. I have tried them and I got good results. Try Herbal Hospital. So we woba a wabie one kasa wadwuma obebunu a wo adwuma agribusiness fintech anasa agritech venture we ejema ye ho se wo hia sika de ahye wadwuma no na ye gidi se wasem ne ho hia enti na Mastercard Foundation ne Absa eka bomu ama wo bosia beye 1 million Ghana cedis a fi biara ensi ho 10% per eneda so ani oha enchechemu edu a collateral nsem bia ni ho ye de bebru 1.3 billion Ghana cedis ahye more than 6,000 SME businesses mudeda na wo dia no ane diho fa wani chia yen SME project office Absa nkrabata bia ben wo ana call absa.com.gh. Your story matters. Absa. Poku na obi ayenko baabie na oto do nsa suma no te se de yenko baabie. Aha nana kasa hye wadanfo no enansen ommo ne ho modin sempo wo mpem na se wampedra obekọ beba no ne dan si wona nipa nim nana mayenko na menko penkohini ene nubina bi menu anom so obai si wo ko die nkohini ne enubina ebra donek Herbal Mr. ewo ho Diamond Scientific Herbal for ene de aba eye mama dro papa ebu adwuma se eyesisie mu adwuma ene sa bo nkomo ho ban ebusu immune system we die ko pebi to ba bi atonto aduro pia na nyana ana akodom na se tumase ne oboase kwantempo no so one abort college ene de animhwe na china sese obedi ho dance we die nana me dase me turu ho da ago na adiache muda so da adiache afeni asori o ene wa man we die me dase what solve me problem ya me papa we die me nyanko Donek Herbal Mr. Eye memedro obi a onya mfinche du nwoto nka ho upabi atwa afre 0246727677 and 0200844040 FDA ajeje den krato yetum Ghana muntie ye watwen atia no afedie FPA ohiani ahokyira no to atwa mega cash lucky box ena ebe di we hudwuma we ye game a wo be diska instant cash prize for phone number short code *426*6# no eye pay and cry mega cash lucky box enya dem cross obeto dial short code *426*6# ewo all network follow prompt no na choose lucky box na resikation no ni nyina ya wodia we bet me the 500,000 Ghana cedis and 5 billion Siano sisa sanshi shade and a Giatum our Caritas lottery platform so Mishaka Crow And I say When you're fantastic. So say, dear, we in charge when you feel one casansa. Losing the layman capsules. A mob sissy no go to Juma yet ding. No bread you must saw with shanka sanka. Nana, no, near. so Lawson Locke, Mr. And let's see you. I'm always what if you want take you're free to come to I say for semi boom round see dear someone. Me what Lawson Locke, Mr. Losing the layman capsule. What you pay more than a lamp. Losing Locke, Mr. Lawson delay my capsules. Do you know what you feel?
Delay man capsules. And men do if you do what they cronk one and a lower care mixture. So I pay for a ma woman for anyone I want if you do what train son come home. FD Ashesha sa a jedi and crack to you adja to Musa a ye. Look around. Home also need a makeover. Mine clearly does. So we went to Ashroom and found the Nkomo collection. It had everything we're looking for and more. Matching furniture for the entire home, designed with you in mind. With Nkomo collection, dressing up is just a breeze. Always ready with a perfect accessory. A magic dressing mirror. One look and you're ready to face the world. Or at least the kids. A bed perfect for young men who want a table that turns into a treasure chest. And finally, a sofa with this grand TV unit for family time at home. Head over to any Ashphone store now and discover the new Nkomo collection. Ashphone, feel it, know it. Mira, one shade, and then me cause sister fear one. Washing powder, ne floor cleaner, ne your maybe or this yes, any fear or dear. Mira made the way the michidi say frabrochi, sham. Now washing powder, ne so poor root, shiny many yo po. It me tell a picture, right here. Hey, Congozayo de. I ain't health products line for your money, dear. Why are because a nina frabrochi ne buy, or your hima antiseptic, or hima hand wash, or hima floor cleaner, or hima washing powder, and I feel hima baby bottle cleaner na eno chemically formulated sabe ya do mo fra ne bottle ni mu a emu bete nwan. Hey Mira, nanti woni wen nyina na nso unto bi mafie ha dai wo de akire me amekwa kopa bi ato we de mayo bone me nima ni mo number nyina de opa bi etu ato ana so opedo so po ne betimi afre omo 0245 155 966 anase 0559 645 525 in health products line omo na your hima products ni nyina se say de me to bi ba fia ye nyu perfume bi abio. This advert is FDA approved. Ghana for Yadia Sempanamo, China City, Abe PM Kumase, or Dono Quada so, or Mobile Star Junction, wa, or Ne Pentecost, sorry no, and a dear Mushe. Now what the Fianium penning yina, and be a big shot, say young Kunya, and Quada toys. Why? Cosmetics are what kitchen equipment. Any a Fianium beer, China City, or Monioma papa, none of Buan soda form, and two Quanam Quatonium beer on Quanchania, and you know how, Bobo Secano, Nebra China City, bed Japa, no more China City, and share Jumasi, 8th of May, 2025, and upon watching Pemu, 8:30 a.m. to 9 p.m. Ye be a jasu, and your friend our batonioma, no one could delay so, be any afraid 0538 95 9555 China City, the ultra modern city in Kumasi. Finish work for me. Say yo, my cat they use Kojak quality oral care product. Today Kojak charcoal toothpaste. None of most minds. Fanam ma'am. What up now saying anything? Hey, Mrs. Aquano. Oh no. I kiki Mrs. Edia Bain, I kiki would say. Now won't take Kojak P&F toothpaste. Any of my mouthwash no. Ye free hanum say ya kona ko pebito. Esan sen ho nya nakra. E bo wo mo se tai fenfen mo se de ye wona. Hey, me nua be. Ane. Emfa o si endi agokra. Efi se ebetimi aha odachi. Infie duase ni ayedi procode ba adwaso. Eni eduro bi ensi akan no. Sanso e na yedi Kojak oral care. Abedwaso a edemu sronko. Se se Kojak charcoal toothpaste. Emma osinye fita. Nemma na hoden. Kojak regular fluoride toothpaste. Epuehro. Emma osiye den. Nemma wenum so ye hwam. So ye obi so a osetai fenfema. Mwa we di aduane enyu anasa ehia. Odiane Kojak P ne Kojak F toothpaste. Ene ne mouthwash. Chuchumika koje odie. If you say Kojak nyama so de e be quality keke. Incratway FDA Ajatu. Eyema will say Old man, Obina na yere nama. Ode ne ko hin. Me be ye wade amanate afiri woni so. Ye nana kafra. Musaba madina chi. Manin hu hwe. Oh, kafra. Nim
sawaninye ene ubehia ABA Herbals ono so de wan ABA Herbals osofo 3 days osofo Oheneni osofo Abrantie osofo Rasta Bromai Dokota kunyini no obepie wa santimemu wono na da ABA Herbal Center no say ye glaucoma na sa cataract ye kan se ete na nsa pepepepepe eno ntine ye fra no osofo 3 days no wo kwa hwani na wani ate ye nye operation wo ho ye nhya hwehweni wo ho ye mfa duro so nwu ye ni so wo ho eno ani se wudi keke na nsa ntem hwim wani so da ho clear na ye nam how padia ABA betene te se wo the bridge kojo takra no eno kra wo de kwa ABA ebesem na kanya na ho peme se what de make ya Olman obi ne na yire nama ode ne ko hin me be ye wade amanate afiri wani so ye nana kafra musaba madi na chi mani hu hwe o kafra nim se wani nye ene wo behia ABA Herbals ono so de wan ABA Herbals osofo 3 days osofo Oheneni osofo Abrantie osofo Rasta Bromai Dokota kunyini no obepie wa santimemu wono na da ABA Herbal Center no say ye glaucoma na sa cataract ye kan se ete na nsa pepepepepe eno ntine ye fra no osofo 3 days no wo kwa hwani na wani ate ye nye operation wo ho ye nhya hwehweni wo ho ye mfa duro so nwu ye ni so wo ho eno ani se wudi keke na nsa ntem hwim wani so da ho clear na ye nam how padia ABA betene te se wo the bridge kojo takra no eno kra wo de kwa ABA ebesem na kanya na ho peme se what de me kan yase ma ate ase o wadura ye fra ne sa manpower eno na be mo po adwuma sa branche na so ya kase ne wodoma hin kuma sen so behunu ABA Herbal Center wo kwada so dwuna se ye na chi wo pe adwuma ejoda kopim memene da anopa no wo chi kopim anwumre no nsia prayen e wo 0541 565 199 anasa 0502 812 161 ABA Herbal Center mani so da ho hwe Amo ye botro fe anadwumu mu nyina dane hu kofi buzanga gina ye sontenta aboye hu pa wo wura tawas Minister IBJ ono ni executive producer ukwa Veronica Jando akose somo Elizabeth na na yere abaya great baby ya edne to asoda ma bo blacky smart girl Bantare kowa bantare career Nkomo muche so King of Kings Lord of Lords Zurume Salamu alaikum Marambo Weya ya wada ofoni yesashie betimi ya friend Zadikia the angel of abundance benevolent kalani ye indi zentano ye papa ewie wo so Oheneni ama kranchale so for mami asante margin ya ama mi din wo baba amis ama jema woman king pam de day I would chill oba sariki city over this between so dre champa hey tafrija eduana ba abram say oh work as a panso and they ya wada yet it's ma e da so agina e me busa me tedu asaba akunjiche mu edu de ko oyere pa hwan no obenya ne boarding siren pakra e ku akoma da ne so so nya ne boni bia nsi ade ye hia na wodi ade pa ne be fi Babo ne di odi boni ne be fi city over wo yiri pe ya ye kan ho asem ya ne ye be sua de papa
Asafo wura and nanu kunimdi a wudi wo maame a wutwa ba ni be ma be hie konkonti ba abowura wutwa mu le be yi woni pa no na abram pa ese won pim de ne ho odi otumi dware kwa wutwa ni onu no be ye ni pa eti hwe ni papa a onu mu di akon se wo maame a wutwa en na wurade ma wudi bem wo ba ye so wo kon da nanso ni nyina mu no se onu no bo tumfo fiti jebidie mu en no bo na kode se wo se awia kode pie ni ya wo botia ye ni ebegina te kire me be so de atia wo se wo bu ni fu eno ni yen ye japade ewurade se wo no kire kire wo nsa wo sa ene wo nsa tia kode awia yi hira no na dana se sanse wo din kuni ma wanka me kra for man of faith, the Lord is our victorious banner. Man of faith for my mother life is na nyankopon shramon. Lion Rock, Big Gaps, Mompi, Mabna, Sisi Tabuya, Sylvia Asante, Nanekia de Pada Black, and Utida Pa, Favor, Papa Binkase Bibia, Beman Emea Mami o Ante. Bible saying Shrani or Bema was an janko to Kuma. Okay, me busa ma ose sore wo so na semida na yedie eduachi e ma ho yedi ante solia na padwuma na fa unsa na feye na wa kwadworo wo se obey wonwene niema wo feso wo de aduane fira kirikiri ba ade nyansan ya ade nyankyen ya no wasore no amane fiefo adwuma oba odakete so ma be ma soli jano kwadwofo ba upedi hia opowere gran se be ifo a wokotu obi ba ode sole na ko pa adwuma ye widie mu ya ofrem won pepre ya adwuma na ya adwuma ungu adwuma den ebum so abaso eti fa wonsa eye adwuma why say and why say ne sa twetwa koshim se kala woli on pebre no people say or you pay a can want some say ade nyankyen ya no wasori no ama ne ma wadwuma e yes e ware e befa made na because bible can say ma me Solomon fie fo adwuma e betumi aye ne ono ane ma en wo mo adwuma nanso ye betumi afa koda ne natena e se ma ne limit ye wadwuma ma me ye en ye wode me boafo no so be ye enya ase pne kosi mi ku boxer shorts e me ma sabi o muturu mu fun obetumi e jane nan kakra betumi atale boxer ni eti wo made na ekosi ada o si ye pe na wo buo e so teye wonu ku na sabi wane atale ni mu nyina wo mu kura onfa mo nyehwe te wadwuma made na ekotompa made na abawura bedroom atumpa watumpa na wieri aso da so nyewe wo ba fim made na anu aduane se wadwuma nti uni fia weekend ye obibia fasisi ho made ni diane se bia papa ne beba na obega ne chibi na odi ayeden e di amano maame wawie wudie na se nya wadwuma na utumi pon ba ntem a ante wo ba emetra konwom kan na amoso ewe TV ma made no aduane ma wukum onsa me ka wani awu because we made na no awuku aduane wow dross yenye Sompa Nkomo so ena maami bi ba so ye wonche na mai wani bi osi om dross asabi o mabu om nsakora they don't care om wurogu ma om maami ni si wo be wuntem wo sabe enemre wotumi yi wa mo ase aja na emoja wo mu ade what's it ade Mr. Brifaba ko shebiana miura no kwa soba na fa no kontra office why fa ne tra office na so ACC ne so aba ne yira dwuma mu wo ba pa o to me ba surprise visits ti na Mr. Brifaba surprise
Listen. Some others say, "I found good. I got touch my you." You could eat panties, and no one has to. I did not. I was here for. You what you man and a brampa made ye, and ye what ye, mammy, Miss May. Ubeti me a facoda, or be did you now say, O so now o shen, and you can me be shroud. Nebino dear. It's now crow of Fro Biba. Chesam Colaiba Blana, ye near home. A bassa mem and a how moo. A somu to minka. Wako can, Aloma Jate, Aloma Jatai, MSM Akumo, Sanuman. Mammy Bachinari. Why ye pa? Why ne penya? Ye can't call ye baby. Woman of faith platform should him say, and then watch an ear. Ye shan sadian, ye ria, ye co vasti, and the Esther. Takaratesi. Now we you ja. Who could japadia bakudi baby? And what dear crowd bow. Ye busia, ye ria near call Mrs. Potiphar Zuleka. And my ye pig, ya wallen to Sebia Sebia song, Yensu, see Peguya, what dear woofy, na. It is hey, mammy, who made you know what ye Johnny am a good shaman, or bed you cool, and a bramp and Kurani be better no munchaya. Me my story, I could there be. I could throw being chair or tema. Sena colano, ne papa e confu, and no more taught Toma, and a papani chanty guso, and what the mark or dano. Let Tina bra war and a fain a one insane. Tina said yet sieno, or ya Benjamin and Nemame, echo pair. Nemame are done for needing in our solid church of Pentecost. And no catch any so, me bano, and no swanny me bra baby. Ewo hoqua. It's my infanenco. No, Sako Dane con, none papa, a year near ma, a duguan near so. A crack could do. Temawa. Yes, a bray said. Sakura sinity say not Tomani Betewa. Who India Bruni ban who offers accolade. Accolade Phoebe. Brandy Poniswa. Bruni baby and watching Riase India Bruni. 18 years a bank call Yana Papanesi actually. No other calculating. It's a chronicle for Mamma in Busumi, you know. I'll call a Busumi and Sana Crown Sonia. A cranium, one and one in him, one on him, one and Benham, a bed in the food coming. Your body, ya. So papa and in him. Aye, or Barney, so Abacra Bassa. Omoko Facolani didn't buy ye. The Chima cookie to be a 4 bammy. A one and that case with me, never this case with me, we show some accusations. No more chances and Baba Konoka was swa. Won't Nakwadanwa. Ne muma posen kampono ane ayade broni awni egu na sin no wanyi papa no wano no mo chante na kra ne maame so Church of Pentecost ni ba no se ne wo boa de besi ene ye to ayirem konfo ne baburu de be di nkunim ena maami Awurade obom pae ma ne bai omo kompae bo na ba besim ante yoro ho bom pae o ba bia do ba na dru dia no de no sister yi efuru hane e na baba wa no ge no osan ne ho be wu oji osan obidie ni ku no osan ne ho be wu oji onya ectopic enu ti medi no enye ni pengina na wo mo ba mo de adwen pa na eba obi ho de ne ba brewa no wo agenda ene wo de ne brewo enu ti ye wadwuma medi ye ene wo de wo ma me no so be den wo be ye enti fa wo nsa ye adwuma wo ye adwuma wo fie no adwuma nkasa nso ayeye a edi sika ba fie nso ye bi wo de ye hye wdwa na hye enye si ase no mema ni bi nso nye o hye wdwa wo nya kwahoma o se po me besia me de bema wo mu odidi dwanim sa mema ni nyina so mo ye vagabond so na mo de mo mu wa mo ye chankra ne ta ni ye hye
no mu didim eno so nye eti wa abide obetimi aye bibi plantain chips enanu mi ko program bia say da ye ko me mama efe ko program Royal Ameta na ladies ni baako we school person no starting a business baby obeko bia na ede no be na mseman auntie body edru yesay body edru eyesay anwabo yesay eni jebide ni report ukra 10 million say business ubetimi aye packaging ye obi ye plantain chips ba ma wo de enye different ananu anwamo na ye ni good na fa wura office afi no wo de anwamo no wo de baby restaurant abadop wo se anwamo na no wo start ye ekono anu club ase ene wo a restaurant me no East Legon anwamo no no a wo de cheese nyina aguso abadop enti wo betimi aye bibi to bro ba kugu nsuom na yam ene abure wo mole e wo dwom nyina vagabonds wo ma se ne papa eti wo de ndie ye ne yie edu Saturday na wo de nam new site mole na wo de wo ni kobo de hele na so pastor anu atan de and you bebre abi je tetema my lady Nyankopon onchira opi na ofon free adumo enko adumo edu ya wada wiase ya na kroma yede na bia obi e bepe futu osunku sei etie unyan ba bia my lady and na sema wo kan anoden pa na me ba wiase menya hu a broke wife da na da bia no menya hu a broke girlfriend so da oba sisu na se oni kapra odwen se bema one nam ne bi ni nsem ti oni kapra memum wonwene se e wo so de nsa ye adwuma na de odwene ane se expenses ane papa ntimi anye responsibilities ane papa ntimi anye no yen eno be sisa ne ma we agu ekom enne oba tenafie housewife semono etwam se bema katachie do tenafie se wo ye housewife a mane mfa on to pay rules bosome ontua oka no ontua o senate sadie we ama ma pi abasisa ne bema no nyame mfa sa ma fie obefiri mu no na oba na ye mobo ne nkwada one omo one ne wo omo no aye mobo because say sika o anase income eba fie o nyina no efiri kwabrane honko ana eba my lady enne so wo hwe ade pa ama Africa ye ho kiri bebreba salary ba ko a nana mensa brampa agi no enipa be 15 ene hwe wo mo salary ba ko a be ma ko ye adwuma ogi no o de hwe ne yire ne ma ene abusua ne nipa be de wo ho na ma nyina tiri nya da ne dwen my lady eno na ma say emema ye wu ntam yo ye toro kan ye dwen like be ho emai mani abenu aduan papa nso ama ye water be ho chese bill ahodo nyina be ma dwen ho me na sala gina aduan so de pia ye tonta do ko ne awachi ene gobe adio ada gobe wura be wu nsembesi Ghana oh my lady me say enra me na mensa ye koto gobe bi na police for be duru ho no say police for pe gobe pa say no na abigo short din udi a short din na agi nsu eti my lady ye tu maya ne bi fo say no policy no monteso kakra ne bimu form nsanya dwuma ababa wasisu a portfolio wanya wo wiase nyina nsa sabia buru sabia nyado ne mpokua mudu ne tumudu nti ono na dwuma wanya wo wiase eye ne body e kura no a wanya na mebusa wo say sa body we na wo se eno ne adwuma wanya no eduwa ko wiase na hinfa na du beduro enti e besre obi o ho a cha say obi gina traffic mu ton my lady adia o kan no ne fere eye o fere so ni kapre opebon straight in so good and na woni sika e de store wadum ni sika e de store wo bantima enti ebra so se ye nua ma no no ye nwene sa ne ma we hu yie bibi kakra bia obetimi a hyase ebetimi abo wa brabo no mesrew hyase na dia ye meme ye suro pa yo ba o ye independent woman onu atimi bone brand nanka ye ba mani mu aya na ye fere mo sister on se wonni hwe enya adwumati hwanim tie bia ba mebu obu
enti ye besre ye mema na ye ka no krekere mu edu time bi no oba wo nya dwuma ye mpewa wade because we a liability wo ba no won sadu ne unadu na ade ba wo fa hwe e meboaye etu obi se mene na nantia on se bra bi ni watwempana edu time say o ware no wa ne get fufuro o ye adwuma ko mpa adwuma maledi na wo ka adidie ho asem ne emma bi mu o momfo mo nsa nya adwuma wo mu fie obi wo kwa wade ase na niema koyi kakrama no na ho ana na kwadwura no no na yesi a way to a man's heart aduane ni stomach o made no all serve papa no sa no ebe develop love bi e wo montem ado re ya atwe camera zi so ade o video ya so ho ebe hadwene enti yesre se nyame ye wadom na unya wade ni bia fa na wade ko to wale aba kire ne ye so no nyame ye wadom na unya wade ni bia yemfa yensa enya djuma ene ebe sre mema no se obema bi nsu hie oba o se me pesa mere be ye djuma sa de we mama ba so ye djuma tia ne kai abasa nti ebe sre adjuma de ehu hia ye kwa ye be no se be yetimi bo yedin o ba bi e djuma nti esre ma no pi se e ma no fo mo nsanya djuma no mo support mema ne mema ne ntimi ntase enche male nyam ho is a champion tetima na ya kasa kire mema soft mami midasipa soft mami na ye topic e ya dia emema ni emanyina na yesu bibi awade ya yekoi enya dia ya edafo na nka ebenya oba ka wo kwa aware a nka wasiesie wo kwan awoduo nyina so enso ne enamafo no ne ye wo modwire ho ne ahode entade yeye personal sebe won transe nko awade ema bema enkoto enchense ma enemre ema ya ne kakra bi na omo ye saade no enu nti kwa bema no omu wafanya hwe sebe mimi tuo no me ba eko aware despite won no ankasa abo no mi anso no me wo ne me di epia no ya wode koye entimi untimi ammo me ba so rough cry ebie mu so no nim ni se mema ni mu bi no mi ntumi hu intimidation se wo mo ka ema hye ene na ma ema no so eche wo mo so for mami wo baby ye adwuma wo ye banker friends we business woman and so what tonton ema be me so be kwa achima mo obi apunti ti adwuma na trafie no be so sebe wo power de odo okunti so for mami no agya adwuma no trafie na afi be ma no aketua no kwa na wo mu die e ba sa na wo ba na ba be ya de soa woni ne ma ama be me afi na ne hu ye be me ye hi wo yanchi na okojiska wo yema kwa say because onni bi onya adwuma enti no ba na ye mobo ne na hu siesie nyina ye say tantantan e ye mema ni bi o mu suman o mu so wo mu nyai wo mu fese oba ye adwuma oba be ye bossy oba be man ho so atem wana ka kire wo sebe me ameti ase me ware ye nyi chop money ama me da se akohwedu fie boso me so a chop money da bi ye case ka bom ye de ye de ye na kan kwala so no kentimi ehwe omo e be pem samle wo ye and me enjoy no wo ne ye kanya so ne se so for mami a man ni bi e kon aware a made no eye too much to the extreme wo ja ne hu nyina nam de na me friend ne se akoda nyini na wo ne kwa akotwa na wo ma eko school na kwa se wo na wan fa akwa na ko school wo enya kura media be pon se me no kase so na me fa made da in my life se se ma bobre wa me tie se ye me fa made da me ba ma wo you are my mate wona me tete wo be ma wo ba wo na me tete wo wona ye me mate enti ne didi su na we ko na we ba na we ko na we ba se na be ya da chi bi no wutu kwan a abrochire wo ko a wo na wo no aduane wo ye oba wo ye be ma enu nti na bi no ko aso ma me ko enu hu ye obi ko tell obi ncha na otwe ni apam no odidi no de ko chense wo huru mu onu ko jwe to dwan ma woni na wo no for what obepam enya busuasem tini ye kan se oba wo ko aware nya senti a wo ko aware no show principle eto onomo na be firm in your house bema run atade gu na senya mani hu tete no bema na baba ya oba enti oba papa tete ukunu ofie wodi papa to wodi sheta se ha wodi we se wodi di kura sebe okwane kura wo se ko frase tete no efie ofiri mu no
ɛso ne oso firi mu enti wo ye ne saa ne dia enya bufuo wo de ne kasa wo to bo asemi wura ade we se de nke ni se ya na awade ne koso damani wono wonye ne wo be ye no be ye bi etu akete awade ne enkoso enti ne ye ka ne se wo ba wo pese wa wade ekoyie no ete se wo hye wo fie eyi ne se akoda made enu aduane won tompa won se niema na sebe ne ma chinchin wo panta se nyina won si a obeda empado so apart from that ememme say abrapati say ye na no me ne nam eniema ye woni so na mema ehwe wo ba ne ho ofe wo ba ya wo ye se nti se made ne ho ofe na abrampe wo somo wo yira wo fie ne se wo yiri ko adwuma ne so maya kanka banka no do kra no maya wo bu akonta e wade ya ebrem a wo de kwa yemfa e kwa na wo de betua eno ti ne ye kan se made adwuma e fra se wo wani adwuma na mmoawa pa adwuma wo fro ye se ne wo hiri ni kan adwuma dose ma de adwuma dose na so so do se be she wo dem ni femu a wo de be hyem amma wo be du ti abonten na adwuma ya wo ye no wo de be support ukuru wo ne be twempra no be hu asa wo da baya eno ti ne ye kan se awade no nya be man kwa na hwe ma e fra se ma ana se ejire nya be ma kwa ne ma no monti ase me wada na me ho ato wo wada wo kwa som enti nya me ma nko ameme mama no so wo mo so nyi sika na mu nyina mu nkura fie no tete ho no na be ma na wo mo se no krampo so from patro me we twato yana na no mo ekodo afuo na ba na wo mo nyina ato na gu be ma ne botom to ba ne be ma ne nya na edan ebo akoma ti asram mo ma wode nya nika na nya akono no mo mo tenchen no so mo so hwe no mo nware bi na mo nya se make up this hand me nya eye na so bo abrewa wa ho fere ya wo challenge be fese be ba no amwa enti ye fia de yo no ne feed ni ye baabia feed wo kama awade be yeso fa me dance na abrampa etetemma ne akasa kire me mama lady nya me nhira wo pa ma lady da bia wo de foforo ba ma lady nemma na ba no ma lady anokwasem se dodo na mpa adwuma omo mpa adwuma so obebo nwia gu ni tiri so no be hye ne mowre gan ene ne nan mowre no de be pie na banchire nko a ene sisi ekoso ye besiri yinua manom se so so be ware dia maledi enye school nko ane abrabo no sua adwuma oton ade a obi so adwuma no di ofri said da chi bi betima boa no fansa koye maledi ade a mema suro pa wo ma ho yo ba wo ye adwuma so ba ye adwuma na se be ma ko pe no kura usuro woni se e oba yi de be bia waduru no menuru ho enso bi kura na nko wo fom pa enam ne nsa no adwuma wo ye a onya bibi firi mu ntiri ono oba na ikasa kura usuro na maledi ye ken usu di odware anu wada onya hwe na be ma ne ko no wamba maledi buo ben ene be ba awade enim ebuo bi amem entina wo gi ne be ma yi ho meko woji bidie woji Manchester woji maledi obebre na nipa so obra maledi ya ehuhuro so nipa adwuma na obra no aneka so atiase enti abufuo ne ba ave na okeka nkwasase bia opeso okeka kire enti maya maba amati so ya mpesa mo bobra mo fa mo nsanya adwuma na me dese oka ne maledi emole wo ye ni ye ahon uti fie kura nipa na bebe fie abeto koje odom ho ne de enye nkwase asem nko enti obebe fie abeto edi na si kwan se wo si media ma ware na me nya adwuma maledi bi hunu bi sa na bibi ya ye me ye bibi wo ya adwuma wungu maledi emema ebo kokura mono tiri hu fudwini nyina ya ware boni o mako obeyi si wono no ye no to na wata enti be man nankasa na ekoba da bi enti da bi o sori ya na tare gunu ko pressure ne niam basa ye be sire ye nua ma mo se mo mpa adwuma na wonya adwuma ye bebo maledi medi sie no ye be sire sa made asem ade be maledi ya asem a e wo se ye san ka ho asem biem titiri wa hiafo ma ne fre kurase ebe pokumase anan kan ne tema no maledi om na sansam fun we omudie oba ya ne nsa besun bibi so ya wo ye madam wiye no afen wa wuni se wo so onye obi ma no besun ne kuru ne one ne ma maledi wo ye sa wa wade na wugu no sebi oba be na meto mpa no oba afoforo nkoda so senye hotel kra se otompa obizu timbeda so nanga etibi ma beto mpa pepa dem anu aduane asiniema ede ne sikwanse meda so bie yeye mesini nyina meda so bie yeye eti ebesra wade egu bebrebe maladi medi sem no egu awade
yɛbɛsere yɛ nuama no momfa mo nsa nya de sɛ woawusiesie wo kunu dɛm na mo dɛm a na wonwui ɛma mpɛbrɛ bi mpɛbrɛ ma lady asɛm yɛnyɛ ne yɛnsa nkɔ so ɛma ne bi mpɛbrɛ ɛnam na bankyere de ntale atekyere wɔn ho na nhyɛ dros to ɔmo to ka bom sɛ hunu ma lady ɛma ne mfa ɔmo nsa nya bi meso me da ase ezu ko piem o secondary FM 10 secondary FM 107.5 e wo secondary takrade wo mu tie wo mu fa so mpa nkomo yi na na nyakopon hira mo pa western region ye beba ho ai secondary 107.5 e wo secondary ye da masese mo ti pa cho wo Canada Toronto na pesa wo join Oheneni fan club from Millicent or +1 437 212 3434 +1 437 212 3434 Millicent or Toronto Canada Oheneni fan club ya start here ye koso na enyema nyina so de do na kwe abusuan for said ye kan ye no ene ye wo kase bi wo entem ye nua ba Mabel ochre aba besra ye enti ma me betrase na fe etie na no na fe ja ne kwa ya de ense ya senie no ye de ahihye so woni brain na ma o aha ma me na ho te say yo ewie ya wa be free he de na do na mo ba fefe radio adu oba uni aketwa me the new song grabber you free higher kwa hono ya ba so far so me dey my favorite me farmer sedan kami we farmer ye kami we umu asida nyina ya odi ya umu asida nyina ya odi ya erade sanye wa o kami ni wenia sakwanya kese seye e baby am enti masida nyumnie erade me famasi kami wo yesu emetoma wo somuje eni anyum wasua me binu pa erade me famasi dan kami wo yesu emetoma ebayi a mishira maware so yi ana mishira maware so na wi wo de ba simple me de aseda no eba 2017 Debbie, no 2017. Edi kind by. Okay. But before so 2020 mo asem na. Ebe trendy wo TikTok na aba no de ye. That year ma wa de sunti na ye menwum a kire se. Ye me de. Otimi ato somuji erese. Me de ma wo. Erade. Maybe we are good o. We are good papa because me show no ma what to o west I from bibi how many adiba no nyame shira what abaya yo yenkwe wo so do powerful fraba me pa cho me my powerful fraba aya to ni din so far so good ene ukone na yeda say ya grace why man I kama oh anyum ye de na butai be na tasa so far so good ye chi me pa cho erade aduma ye de ha ye kwan ba ya bizimi ntimi nkansem bebre de betumi akanse onyame ahyebe no nyam na ye kone nam ya ye chini ya na ehu se ba bi erade de abedru die ye ni asem bi aka so far so nokre ba bi enyame de abedru e de bi emi ye nka wa ye bebre e wo mu senya de wo hwehwe nyina na wo nsa aka me meti enye de me hwehwe nyina na me nsa aka me nware ye enu nche se nyame nya bi nyame ya niema kese bebre ye mu bi yare ye na wo sink ye wuo nso yanka yare empa no so onyame ase yade obi si mintimi ntu so fa so gudu betimi ato fi se enko awurade de ama wo ne yade nya kese obi pesa nko ne bi oda hospital onya sa nkwa no enti ba bi a nyame di wi ase ne o my Ghana aba bedu die so far so good na lunch ne ba so da be me pa cho lunch ne de enyum ye de ba ye nche kra last Friday nyanko last Friday night me de ba ye gusu e matter fly or socials so pa enya asem keto ai ewrade ado na o ye pa he na ewo
me pacho se say the see the sem no eni ho bi ah ne se twem enti ya mpenfo na ya na wo ye panyi a pacho wo de ma oba no oba na wo nana enkyere wo okọ phone ne so a onko digital platform ne so so play audio mark Spotify Amazon any YouTube any man so so far so online so far so good me be lotra enyum no ebe amount you pacho munko streaming emaye the more na mun streaming because they say CD ni eni obi ti wo streaming na wo bu adwuma no ema adwuma no so ekoso ti baby a wo bia ko ne ko streaming nyom no ema onua ba me belotre na matena ntentan kakraka we so de me pacho TikTok baby obi a wo TikTok bia twa video no wo ye video no ko use me sound no ne fa tag me wo use so far so good sound na fa tag me belotre music na Mary posti amana beto me page ona se adwuma na ye kama me we Oheneni Adazoa me video because anohye enti say no wasem etwa to na me ja kwan me pacho masema etwa to kra ne se Awurade adom 2 years am dey high kwan ba ye ni me pacho me sa de fofra ba aya to need so far so good munko all the digital platforms so na munko streaming nyom no any YouTube na munko streaming nyom no emame ya me show bia wotie Sompa with me ankasa me sweet mother me big sister Oheneni Adazoa hey choboy ma we na sie Obama register bia ya me shiro bibia ipamcho enyum de munko stream ye gu so abi de me show me video den e wo ho ya me boss JA production James Adade ne me manager Dan Lati presenters for nyina anyumba amasom ya me shiramo ene all the bloggers TikTokers social media na no me kura me hu oba ya santo ase no no so to papa oba oba lobbies ai umnyina ye me udini DM kasa be bobo ya anwa na ma ye mistake kama pa ya me shiro bibia ya dase mama ene ya ja kwan me pacho ebia no obi pese of free for program pacho wo ye wedding program bia wo ye bia obetimi afre number 0544 373818 0544 373818 pacho me da se yes it has oba me be ja kwan den kan case number 1 wowura kwa kusu eyi na ja usu fra ati ato mu court asante man poja kwa nutu menu ho me pa chao ye wura yi wo ye complainants when no aba no kwadu Pastor Samuel achi Pastor Samuel achi enkran en onyame difo and onyame sofo nso onyame akoa ono nso wo kwa order you call asofo ajasu etesai onyame akoa gina daka mu ya wo Bible Quran na bibi focus ya kasa preko snap ni bodua so ba jin bia bosofo dua nso de na ape bacho mo snap abrampa eduru ho so be bosofo dua baku peja bodi eyeme kwa ko wusu mikra snap mikra kasa preko sasa mo ameke no krenko a minni tro nanano mo ame order je eje usu asembe na dia bedai asembe na beda mo se osofo bi wo Accra na menua wo Accra ho ye adwuma fe na tampofo a ana ohun sofo no am se friends na sofo no ya se ni nwe pese otuko ana am se okache mi anu wo se unua ne nkom wo se mi nua na nkom wo sofo achi na etisa afuso na mi nua na frɛ me ma me kwa Accra ho na e pushia 1-on-1 se sofo no de me call agent bi ho Mike isi so abrampa mo hwe ne Mike ne me ya isi so wacho agent bi ho ye ko agent no ho no
na agent is so him passport satan medical send it osofo ni share unua ba ene o share ne nkom se ne bra bi betu kwan mbachai na ese busuan mu na star na beda aso akwantu mbachai tika kuro ba so na ka wokoi mbache Dubai ene osofo achi se ne obetumi aboa wo mbachai ye urade Dubai nso ye baabi e nwanwa anu ye de be hye nkom a achi be fa ho abaji sikadi ka se mbache ko agent no wono no say agent is so him passport satan medical send it mo passport bi na awu na me send ne so ni scan say omo renew my passport no omo say omo renew 1005 omo je 1005 na passport na omo renew me be down omo renew am de to no so for pani anim that book form no kan munya anya ho adwuma to ji scan di omo ji scan no omo anye na no so for pani ni bon so ja na omo fere form na me shi omo kuma so omo le mane ka na mkoje am de ko adum because so a omo wie bibia wie ya we say akotu eska foforo ho no me fresh off no bo amane ese gu amagye 15 million no me buy almost say eska foforo no so ofre pani bi wo ho eno so ma antene ka biem me fra no onfa na me nua na o waka na send me ska 2 million am de so bo ho wie ye me bo na passport on still me nsan ka biem ska me twenya me nsan ka na madam fu bi wo asante mampon ono ka so betimi abo am na me 400 cedis mla so ono no je 400 cedis no ono timi bo am me saka passport no every so for you free there be so from the mensanka ono no eye foforo ma me mensanka ya no na me fresh of no bona ma ne na o say agent ni hia passport no ono ade ka free Accra ba mampo han beje passport no osofo no e travel from Accra e ba mampo ene ne wo ye be ye adwuma no yo no beje passport no afi ma bona echina ase na ada one for agent number na mame na me musa no de ekoso a on person number na mame am say de ka ko ne de me na kra nko bi me hia misika skasa na akoshim e say misika won ho na ne passport ne kan boy no ye 91 million scan ko di wadi sen but you ko 1.5 year ubusa no si de enti no fa emma ubusa na wo say agent no mu sie room honom afero sa say mame na nya amoto accident I'm sorry, mom, direction I'm in office. What sister na na me so akohu so for no de na waya fa ho. Me sister won so what akoto so for pani anim. So for ani say won na kasa so still no. Yo ya na o ye ntinu ye hwe kwa. Asole be na oda no. E ba cha so ni minima so ko oda no. O tin nka di say. O friend da na ka uska yi di say. E ba cha da bia me friend ko aya won fa. O mu a no apeke ba ko. O fa de na woka. If I was say I will escape a kuriji, a community minya water. E kabe. Mango asidraba. Banchi ama. E kabe mu no siska na kodi. Abi je munya na mama frɛ pastor chino. And they say ba ni say ba. Na ji usika. No ka so of the obekwae. Atu ani so. Eja ba. Transfer bra ye frɛ chi wai. Onyame akọ achi. Mira tena hamaye ni enfrechi abi je mo me frɛ ne maye mo de amusimu afanya mi din na mo de mu di nsemu mo nyere mo yankoba yo so mama yankopon enhia mo pa enne enso awia yi ye bechia ye tiefo nyina enchia no efri Dr. Ba aso ye ane ye de ma yahwefo ene ye tiefo enyina dani de nyina se nyankopon ya dom no de adom kase we dom ye ne ye betrasia eya na ye nipadua wa pomden ho asem ana ya na ye beka a kire wo dani de nyire ka kire wo se Ghana to nwum bi o se mo man hu hia o Ghana man eye wara wo dia Mr. Dr. Banso ka kire wo se ma nipadua hu hia o na nipadua eye wa wankasa wo dia wo se wo ho kire wo no nipadua ni mu a se bi wuntimi nkwaje wo yiri bi ana wo girlfriend bi ana wo ba bi nipadua nko ba bia enunti na wo se dani de nyina se ye betena fidikase ne so na se ye kire wo kwan na obefa so ayade bi wo nipadua ni mu a se be yade ni betimi afri nipadua ni mu akwa watie Dr. Ba no afa number no na nyankopon adaroma watie asopam ade wani a kire ho na afi waba me yehwe ama yade afri wo nipadua mu ama won so wanyi wasomdwe ya number no eye 0244 988 004 0244 988 004 and it was 0244 08 3482
0244 08 3482. Me pacho Dr. Ba ewo Kumase Atonsu Agogo. Abai hospital na ewo Kumase Atonsu Agogo na chi ana Dr. Ba yen yewo afe enkran yewo Spintex Road 18 Junction. Ehon so ubehu Dr. Ba ho. Obi ohwe me nkran patam oba bia no enna me no wo kase Dr. Ba abedru enkraman mu a ohwe nipa bebre yade enti wobetimi no wakọ no akohia Dr. Ba na afi yare a yebeka ho asem no wonso watimi akọ amanahwe da bia ye ka yade ne ebo yade din ade ye dinim Dr. Ba ye nipadua wo dompe ene wo kase enti wobeti ba dompe ba kase ba sasabro ba mi chepe ba ma jonku ba mi sisi yade ba ma chibremu ba ne de no manye mame ewo me nkase enu anyina na nipa bebre ka esan se nyankopon ehye da ene de adom akyede kese ya haban mu ayaresa adom akyede ededom Dr. Ba se enoma bebre koso woni padua nkasa mu a ne ko aye den ama nipa bebre enti Dr. Ba transena gye sa haban we na fakọ mesoma fakọ kotena Kumase Atonsu Ago Konkran Spintex Road kotena ho fremi nuanom a omu kotodwe yi omu ya omu nkasa mu yade aba ho no omu mra wo nkyɛn no menya ahoto asem we umpe we na apede enti ne wo bi obesori bia wo so wo nkasa mu yade bia opie Dr. Ba obi mfie bebre die bia behu se pa ne asa yade ne kɔ yade ahaban so na esa sebe nye yenkofa bibia yen umeba ya so ye ho emmeto se ya fa kwabrane na yesi wo se ye twitwa ayen operation akofa dade ahyem da bi Dr. Ba nye bi da yen ye de ne se wo ka twa konkron no se ye ni dua na ba ne fa aba ne sa ye de no na nyankopon fa ho ode adom Dr. Ba ena me ni wudi nkomo yi ye de se nipa ya de enti me ne wo kasai e bia da wo de no e ya hotutu obi ana abewura wo nkasa enim wo nkasa enim wo wiu etutu pa eno besori wo aposo yo ya eno obi besori ekwabara ne besori ase abono eti obi okra wo kadi agros we die mi kromufo aba abebo me da bi hwe ne nso se ye wo yade eteneten nipadua wo aposo ba bia akasa emienu ekohia bia no ye wo yade a ekotena ho enti eno sha ase se etena wo nkasa emu anase wo joint ni mu a ehya ase ekobọ enoma nyankopon de ahye kasa emienu ehia no entamo no eno ene kobọ ho bai enti se yade ne kose na obehu se be ya akra no na fe ma dompe ni twitwi dompe enti obesole o se ma apostle titru ma na kra ne ye wo bibi e frɛ na soba so ne nsa ne se ya kasa ni mienu so nsa ne se ya sabe wo bakra ha wuntimi nkukuru no ya ankasa na me no kasa se sa no mani nyina bi wo bi so ana ode bɔ no ho safo hene de tewa Dr. Beto ne nsa afro se bra na nda so ba so me nsa me ya ho hwe nye yi etutu me da bi ya twam uba Dr. Ba ye wa haban ye de be ma wa sa no mani nyina no wunhu bie mu abenya fa hodie enti obi a ne nsa tutu no eye ne ya titu na aposo obete ne dwant obi de ye ne nsa na bati wo ya de kakra bia o maso ema enso to kakra opagya na bati ne mpagya obi nso de wa ya ma fe de so ade mu a na hwan enti no be hu obi na ne nsa yiyi enso ka ne ye hu ade yiyi pa na ye broni ba na yetimi tu ne nsa ne esa de ahyem enso ne kwabra ne nsa obehu ana apan sebe ete sebe de na yi ahwefom gisi esa akofa eka hyem ma no da bi Dr. Ba se sa won sa na eyiyi no a wo pagya no a wo de ya na o me ya ka hyem no one day be yi atofom a wo ka hyem enye ebiem na wadi dem enti kwan a won sa na hya ase a eyiyi kyerese yade aba wo wanyo haw ewo ho nti na amenne wonsa eyiye na wo ba ya so ye ho a nyankopa da ma dia haban eto obati na ba bi eyiye no ma ne kyekera na nsa pene mu ayire tan ade bi a wo bepagya sabi so ye mesi ni wo ye carpenter wo ye hwan na wo na wo so ye matwom a wo pagya dade kra wonsa enhwan biem enti bi a na wo ye footballer wo de wo no obi ne kosoro ebo ana buhuriye ana obati no ayi a ni nyina wo de ba Dr. Ba ho a ye wa haban ya de beto so ama wonsa na eyi ni nyina eto atwa afi eneme no kasa obi ne nantabro esifomi ne ankan no ehwo no ne namposo no etutu no ye ne ya pa wode ne nasifom ana kan wo no
eti we na niti anye obeka so akoti aduro so mesrew enye aduro bia na otia so yade akowura wo ho wo poso no yade akowura ho ama wo kasa ne ho kire no enu ntina wodo nan tabu ni si fom ana aka wo na ye wo ya obi ne ne ntini etwina sa adwina ba beduru ni kotodwe a wontimi mfa nante ni nyina no oba Dr. Ban ho a yankopa daroba ye wo ho ahaban a ye de behwewo enti se na mi ni wudi nkomo eka dompe eka kasa mese onya so na tie na hunu se wachi kasa na se bi emu abiebie ye wo ya a woda wo na da bia me ka che wo se nipa se hu se obi achi a eye na chi kasa na ama na chi a obi a wachi bia wachim bia na eye na chi kasa no ye wo mienu wo ho e ho kasa ekimu a wo be balance wo be sugar enti no betumi ahia me papa bi me nua ba bi me wo fa bi wo be ba no wachi a na nanim ha na ni sisi hwe ba bi eno che se wanya haw e wo ne kasa enim na we ni yesua ho ade hunu se ye wa haban wo Dr. Bawa ye de koka kasa emienu na wo achi na afa amani padua no watene enti wo be ya so ye nipa bebere ba no omo achinchim omo acheche asebe enso Dr. Bawa de haban amene omo straight omo atene ama yade na nka edi omu nya ni nyina afiri mu enti ebia wo ma bi wo papa bi wo nua ba bi ebia wo chia mu hu ade koro besrew momfa ne mra Dr. Bawa nyame amu obi aso o mechia enti sa wo sha se wo chia se yade bi aka wachi kase no oba ho a ye behwew ama wachi kase na hawa ba mu na ama na wachim no watimi atene ana obi wo nya kwanhia ana aka na chi kase no enti wo ko aye kotwa na ye ka chense o wachi kase ne mu abiebie obi de ye se arere ni nyina no oba Dr. Bawa a ye de ahaba toto so a ebeboa wa ma haw ne amane no wachi kase na arere mu abiebie ni nyina no na afiri so che number no ye 0244 988 004 0244 988 004 friend CCA we me no kasa me ma bibi to kasa a Dr. Ban na de wan kam yale mesra wo yale na ye ba akopɛ aka wo ache ukotodwe na ye wo ya na ti ase se da bia me ka cho se ukotodwe no enwene se ebebo bibim ansa na ye wo ya da bi eno so yale wo e ka no eno ema ukotodwe ye wo ya na se yade na ya acha se ne koka no na ekose wo cartridge no gregre no wie se ekimu a na afi amadompe etwi dompe enti wo behu se wo te yaw afi wo namo a na ukotodwe ni so kekrakra afi akire wo behu se wo nan na achia enti na wo behu obi na ne na ba ko agye ne ho akoye bolege ene wo behu obi na ne na ba ko aka ba nkyire mu na abeya ananta ni nyina kyerɛ sɛ arthritis na wura kotodwenum akɔsɛ cartridge na sɛ gregre no enti amani dompe no alusu eni contact bia enkantimi nsia ni ye if is a dear danny moon a boama kotodweni ye adwuma no yale na akoka no nanso ba Dr. Bawa e ho na ye beche wo se ye bibiduro mu doctor kunina chese yetimi fa haban tu kotodwe so ema no eye brebre ema no ko enti wo ba ye fa haban na ye dia tu kotodwe so enti nipa bebre di adanse ye de papa bi ba ho papa no abre pa wo free US ene ba ye no abre pa se abrofo no twene se wo se nkomu ye no operation wabre enu a won magunim enso oba Dr. Bawa no me se ye dia ba to so odi bosomi a wo ko abrochimamu no na ni kotodwe ni mu adwo no gogoro eye chia na achie nyina no na eto atwa enti se wuti kroma ne ye kasa kotodwe yo ya Dr. Baako ye hu adwuma friend Dr. Ba ma me ye entrance nkasa na mate ya ana makota adro wei ana we adro kra me konum bi ana manwene se obi kogina kya akoka kye wo se ana Dr. Baako a wo kono ana obetimi atua sika ana Dr. Baako a wo kono won su nipa kure wa yale ya no no so aba Dr. Baako Dr. Baako won ka kire wo se ye ncharge we ya so ye ho ye nkobobuo se ye ju obi 50 billion se ni se da bi de wo yale ni tie bia no benya ho aduro ade akọ fi se wunti ana nyankopada wo ma de aduro na bego eti wo ma me ni kotodwa aye ne ya che wo papa no wonu aketo ansasa bora menne wote yaw ewo ni kotodwa mu a ni nyina no ode ne baba Dr. Bawo because ne akwara bi obesole wo se ma me kotodwa ya me ya mesrew emfa ne nkọ ba bia fa ne bra Dr. Bawo ni fa aban tutu kotodwa no so ma ne nyi yaw bi amfini mu na de apratiti wo kotodwa mu no nyankopon nam ye so mfa haban enye ne ye emanya fa hudie enti obi wo haw ewo ni kotodwa omra Dr. Bawo hwe me se ye kan Herbal ne ye kan Herbal ne ye kan bibidura
se we ni ama Dr. Bawo pa titru nkase mu yade amfa ameda Dr. Ba wo be chinchina bere enti woni pa bebre oba na oyi card no de go doctor me kwa nanso bi bedura no mahunu se wo na wo san kotodwe ana wo na wo san nkase mu yade na no ho ato no ko enti na awie ya me ni wudi nkomo yi wakonya nkwanhia ama na kan wudom pa fabla Dr. Bawo jaya ta maame wo wonta ana maame ba ko no wo na twen we nan ukose wo nan fisa kase ne buye ne ebi kura kase no ketwa no ne buye na kase ne buye owo nim de wo he obaye dan hu okofa obehu se ye kase ne buye no de akosi ketwa ne nchen eno na ne obehu obi na se ne nsam ne buye a obehu se atoa onamo ana ne nsa ne da no awu wamana sei obi nso ne na obehu se kase na nsuo ye ne nti akoye pobi na betua ne na ho ana achia ne nan no ni nyina che se wo kase na nsisu ye enti na wie ya me ni wudi nkomo yi se wo hunu kwan no na aba Dr. Bawo a ye ne enim kwan ye faso ye seti bon no ye seti kase ni di si ani ema ne to yi enti se wo nsam dompe wo na mu kase e bia ho ba bia na abu ye kasa fabla Dr. Bawo afi ye wo nipa dua ho ba bia fe no hibon wa dwonku eno so ye kase eno so ho kan wo beka dem enti obi anata so ne hibon no na dwonku no eye ne yan eno so ye Dr. Batie diabetes fo ntie ne yemi so obi o wasi kire yade bia wa ntu na ho ana montem amajedu a awie no benya nkasa mu yade awie betimi atwa anan awie wo nipadua be basa awie wo tanye no ani kura afira yade ba ko no ma etimi tweba no enya de ketwa enti fo wasi kire yade no ebra Dr. Boni emu abibiduru a ebetimi ama wasi kire na akoda no ma afi obi a wabodam eba edambo ye wo ho aduru ebehwe no ama no ho ato no afi etwere yade eno nso ye wo ho aduru a wo ba etwere yade na eti usunu nyina ye bema na firi uso afi stroke yade age nkofo aboso eno so ba Dr. Bawo ye behwe ama stroke yade ni nyina afiri uso enti na wie ye di nkomo isei o se ye mkuro na etete wa ni nyina ye Dr. Bawo afi obi de ye kompo okoye operation na asaba me se de woni padua ni mu efifi ba kompo no emfiri ho uba ebe mu aduro ade egu aduanim ama wadi ama wo system no eno ma ewo mu enne ama ne ho na abehye wo minimu no na ni nyina afiri ho mesrew gie number no ni mfa kasa ni nyina emra wieye ena awie yi mesrew gidi na tie ni ye na fabra ni ehwe ma yade enko eye 0244 988 004 0244 988 004 0244 083482 0244083482 wadawo Dr. Bawo Kumasi atonso agwaba hospital ho ana nkran so Dr. Bawo Spinters Road 18 junction awie ya me ni udi nkomo Dr. Bawo nkran fa ya de nyina abra ne mfia haba no enhwe na awie na wo kwade nipa bebre nim no eye ba so mama na ku pesa me das so mama ba ku wa so fu achi yes o tinkra to twayampia se wo baby abra ipe bi onfa wonko na wo de ebo ho ban yo yate pata pani pieto emra ebe wuro mudi nyankopon din ena mudi dipone it will grant you a shame of yourself so from man of God na wo anya de ke so penasoli cronidin everybody ade asole no e foto tosu no bia hu ba bi kura kwa sori na so da be na be yuti ade ade wo ba be wu ana ko yi na tiri ni entre de say be juicy kadwane ya IBJ mo friend no se de so panino fane bra fra memo ebi onu de o ye pani ti o be ka yi am a kire hello papa so den kan wo na ho ye Nyankopon adom na wo so e boko we dia ya me ya me di hu ya bebre se okotira kwa wini moko na aponkyere ni betin fifiri osofu ketu efre no Pastor Samuel Achi abrante bi dia beda ye so de ni be ko Dubai wanfa na nko oji scan afensem o keka se ba bi opebi onfa ne nko no no wo de e bo ne ho ban yes adai eni se jawo de o ye paninti asibia ye no kasa ka no ne be kasa makoma to ye nyesa producer be fro ka bankra ho be che no cause de o ye no wabu na faso
to adawo ba ne se dia free Pacho mu free. Kumase Sompa radio Pacho. We enkabe anka mu fresh of penina nkasa. Sofu samina nkasa. Sofu achi wonu na ye penny sofu penny. That makes sense nka mu fresh no nkasa because nya mu kan ni ni mu he. Me Pacho wo no onyo na aye sofu penny no. Me Pacho I am seeing the penny wa sorry no mi. Ba nyo na aye asole ni pen founder na nkasa. Me Pacho dey. Ike onu kura oni yen so biom. Wani esi aso dem wadwane. Sidi ya bem akwa ne nye. Ani esi wase. Yo papa, me ha wadwen abra wo de oni mu ho hwe. Eti e be pene kira kwai wai. Pacho you be that. Yenso ye da ase. We yekofa na so credit ba ya onko hobim. Wani esi aso dem. Echi, wonyame akowa. Yo, Mr. Champ problem we. Some mama say say you go say ni and similar case eba apoboya ba say ene emrantia no ehun say adwuma ho ayedin kakra bet ye won kofo bi nso won mo ekreti wo modwuma wo de sofo fence achi say champion wo twa na watete so abrantia ya wonyini nu ba bia what started and I would de asori din e di ebu enkrofo we dey fanto ahwehwem ma no enye wadwuma no na wo pe quick money so for the kwetri ya kwa say we free asori wonanka obebu na say dey so for sere sa enze chire bi awane asiri frag ya go mu tumi enkana se bi enu aye bi na wa ye no ho atete no ho sende we ne bebe entini ye ka tell ni say wonye foreign minister na wonye passport adwuma na sebio abrochi visa na enkura no enu to ompeka sa sika no wagye because one when you anya the passport amano 15 million aden abroso 2 years ago and I said 1.5 years ago na at 3 million na pre 15 wagye also wantimi anya enanche apart from that crown so no wo sign adinifa ekwa mi so kasade bia ni so of mama say ni opene say ye be che no enti no ye ni asem bia ka wotini din e wo ade so ne say eye ni say so odin ska bre no fam anya say ekwa enam so ye be because sompan komo de bola I just ka say bia simple just ka say mfie enran so ye baketo ano a koyima word offense so eni nada ni akra nada tetena se eni ema no abrampa e di update with the Champion TV ni do abrampa di update no na abrampa mo be maye e di update no e be maye na fe watene nte ho enra yakoye case kama ama hospital so mama ye report mama ye forms say ye mfanko ntino na abrampa wie achia e ho no so de kosi ye no obemi ehu abrampa maledi yankweni bedasi pi maledi nyame isha maledi da bia meka se nipa bi di nyame din eye niema bia e wo se demonstration tia ukofa sofu din to ho so maledi mesi wo be nipa konkron ya tese niema bi wo ho ntese wo ko ho kra ade nim guase be ban sese wo de wo ko hihiem maledi sofu de ko connection say sofu the word connection maledi ase ne say no be so what no machon cry de born minimbo no ko na jaw pa so de say pa ne be de obi kra nim na wonim ba bi ote wonim na solidin oh why am from so dodo eti maledi say de ye ka no ye be se sofu achi sofu samachi ba bi owo bia won kran ya wote ye nka say YouTube Facebook ba bia omuti ye nka bi omu nka nkire no say branche no ogi ni sika so de ni ko Dubai a wan fa na nko no oso ogi ni sika ene ne passport maledi abedu ho ofre wo a ensem hunu na wokeka no se me wunim de ebo me ho ban ono se ba bi odo be ko bi obagi ni sika o ka jense wunim de ebo ma so fu yusu wunim de ebo me ho ban waje obi sika di o se ka se wunim de ebo me ho ban maledi di so fu no kra no ekwan be no mfa so tutu sa din na
edi wom kofa eye prophet wan hwan doctor Melutus na dia kese malady na de do mo so na sem hunu malady ya kan say emeritus behind or emeritus malady ha wudi wunyanti bi dokota edi benum wonkwa won hwan cross dane hwa na so awadi nyankopon wa na cross dane hwa so edi nam na tare tenti na sifom malady mi si achi samoy achi malady wo peni briteta onko frudua no ne ebehwe abla onko no frudua no ne mudidi eto musina nsɛmunu ana muti kroma na mudi sofu de kwa connection sai sofu kwa connection sai malady ade omu ye na niwu Dubai skasa ne de kro na Dubai kwa wu kopɛ de e Dubai ho ya wakwa ma sofu agizika die 10 million atie di kwa asante mampon emfa ubeti na don katie wo de fa nkokɔ kra nye wo na ye wo mu wo so wanya nkokɔ wo ye bi uja wo mu no mu na muram susu ubonwa no manyi wo de tomponche me nsa kɔ na waja wo na bobuo wo mbe kwa ba beda hebema he wunya sika fa ya adwuma hwe sosofo achi
abusuafo amamo akwa babiem ene ne crane Abrampa Malady em say nra yasemu akoda ne de no ye ka asem nko ye case de na akosi Malady nyame onhira nyame nyo kese pa se asem se ba wo batan se de na ahosi ye wo no ya na wo tenentina eno ye bwanan ko eye krono police station yekushia police phone yekushia police phone nyame anu ni Malady omoje ye fe wo so no kwasem ne yetena se di nkomo cheche ne mani so ye wie na se omofra akwala no ene ne nua no mo ye case ne kama ana omoma ye form se yemfa nko hospital honum no metimi a kire se afano ofana na wa amfano bia ye akwala na no ana woka Malady no pay wa wo sa no wa bosom Malady nyame nhira 15 million Hey, yes, doctor, on was a crata, so no, obeje 10 million. Malady, o ye di obetimi bia se o se ye konti ye koi. Malady ekopie mu no, omu kohwe. Sa akoda ni onyemo ana se nkekaye bi, ana ya fa no. Omu hwe sa ne ma miensen, enyim nim nkekaye na nso akwa na fa ne papa. Malady dokuta kire se, ekwan ye da ho no, enye kwa ketwa. This is the bottle. Hey, Malady, what be you? What be? Cocoa bottle, the new one who be. And yet, this Malady. Next, I say film some. And just say free nail chrono. See, I didn't hear Juma. Tietty and Cabby. They say young come once MP. Yeah, be free my baby. Sir, the barber to a chief when. But do daddy. Not the woman piano. Dear was say, Ghana dear. Police yes, can. Na proti for yes, can. Sir. Eti amo amore amo abruchi me momoaye sa pepe na ye ntwa manso we manso kese ye ntwi nyai minika preba ya fi dia san ye 15 million ani ye de krom na de akotwe sa manso enya manso ketwa Malady eti me aha na ehu o akwa ne nya ba ko nya mienu Malady enye ba ko nya mienu akwa na ya akra ne bone papa doctor ne say ache kra ai o status one ne da na che na say 14 kra na onyan Malady akwa no kwase ade a waye no na se abeba akra no kwa no nya 14 years no oba fia no start se one ne yesa enkwase asem no enti Malady said ye wota ye chi a bibia upia ya me ye ko no yeso be ne sa pepepe de amount no watifo me se champo sa se mi kakra eja usutansi some mama me da say do say in fact na abata no bi ayamobo emma ya se no wonyakopon ye se chewe se Bema edi ewura ho a eye ntoboase e ho na ye fom na odi wura ne mo say wo 34 years against 14 years 20 good years difference e ko ba ne sa na akora no na ho odi ni so bema edi krahinke te say ndika aya mabro ene osiso ena wodi na ho odi nyina na wodi apia dufudi ade o mani ska kra da ku be yakwa ne be sine ne mama na 50 Ghana we ska enti na sinyina tete so for me na obu say be say eh na when you yana da so na wo no e ma na da bi aburu so enti no ba bia ya ekro na awo no enti me ma wa say akwada no so for me no ya adwe na mom ba bia wo yi sika no no akwa no obetua sika ni nyina me mu kwa hye me won ko yes aboni we say e ma me so for me e ma me fa enwoka ya ye case no ne be si be ka bia no obe say atua obe say dam so for me rape e rape e se odam wey a chop bia ni wo e se odam emra ne ye adwuma na mema no edi hye nyansa me da ase yo ya yen kwai na birthday si entin free whoa Apostle Franco say Victory Charismatic Chapel patase ene papa di na woda esre wo tru nhira nkwatenten e de mano so nyame nkoso ama ne wosra no enye kese 65 years hooray onyame hia no kuyani ya eno ano no na se ka chiri asemu idie di birthday si maka chiri a se eno ene sei ya semo se enyo no na se ye de mana mo kan chiri ye ni mfa ma nipa foforo because ye serious oko kan se si a obeka so de ma ya okwe ka so sen che se enwanwa sister ye nko wai
na de ekọ so fia ne de yɛkyia ahwɛfoɔ ne yɛtiefoɔ nyinaa ɛdutwuma Herbal Industries ɛde wo nsɛm sɛ ɛbrɛwa na wo nso wanya brɛsima kakraa bi no na wo de etie bi amma wo na ɛbɛboa wo kyena enti ɛdutwuma de ba yɛasɛm yɛtiawa na de yɛnwuma a yɛyɛ yade ahodoɔ a yɛnduro etimi ɛsa ɛno ho asɛm ɛna yɛba yɛka ɛdutwuma bitters tie duro ɛba yɛ ɛnyɛ nnɛ meme na yɛ nwome enso mababa num bi mfie aduanan ne akyire ni ɛduru me pɛn so a yɛn nyinaa yɛdi ho adanseɛ enti medɔfoe sɛ wo nso wodeɛ no ɛyɛ ayamtim sisiadeɛ kooko kyɛsɛ omensis na entimi mayie ni ade a ɛdutwuma bitters anane capsules no ɛna ɛbɛboa wo ama ahotɔ etimi aba ama ahoɔden so so ayɛ wo dia ɛyamtim nipa bebree nim sɛ ɛnyɛ yadeɛ nanso yade kɛseɛ paa ane deɛ enti yade kɛseɛ ne sɛ yamtim na aba ama wo yamatim a wontimi nya wo nan no wadidi na awɔtwe aduane a wodi yɛ nyinaa gyina wo yam kyerɛ sɛ gata etwoku na nsuo nya baabi mfa ebufa abɔnten de wo hawo ba saa na wodidi na wontimi nya wo nan na wontimi nya wo nan na deɛ enye ne nyina wɔsɛ ba abɔnten no ɛda so wɔ yam no nso kɔfa yade foforɔ de brɛw ɛno na nsunsuanso ne ba na de ahoɔhene ani keka asom keka na afa agya wo tipaye enti ayamtim wo hɔ medafo yade pa unsɛ embra wogya wo nan tentem wotimi didi na wotimi gya wo nan da bia no wayɛ fine sa wo so wusa woyɛ bibia mu okwa ne tentem enti awie metoa wa na meka kyerɛ sɛ sɛbɛ na nsani na nan nie wontimi nya wo nan na wo de no kra de ebi wo no ma ɛhyɛ da kan sɛ kɔ okwa na akwatena agya nan no so a mepa kyerɛ wotimi kyerem saa de edi kan ebehu apa ne mogya na eba sa wo ye be ma sa wo ye oba mesrew e mane mo hu bebre kopɛ adutwuma bitters anasa ne capsules no na nonom eni na nsa na saa de ne nyina agyae because ebe melt de aye denden ne nyina ama ne nyina aba abonten obi de ne ehaw ekɔ hospital ya fa pragya pad na tuma watia ne to eni ye bisa sɛ adai se na nsanie ade na be hye ne to denden pɛsɛ eba enso ntimi ma ɛhɔ na me hu sɛ ade bia nyankopɔn ye bia wo ye nyame nyansafo se ebra so se wugya onan ade na anya mmere na emra eye denden de won kwabra ne ya so ne de ne kwa azie hospital brema west asem na me kenesis fo wodi adanse na me kopɛ adutwuma bitasi bi na me be hwia ade manam de manam so nom na emfa oyem within 30 minutes na denden tese na nya asem kotoa tese nyankopɔn ahyira adutwuma bitasi aduro ne pa eti se na won so yem watim na akofa tipaye akofa hohene akofa sabe emuso mo ye kan se oni diye enso yesi obuso na onu na sum na okwan ni minim obi didie no kyese enya wa eduru ba bi a na de minim hene eto de bi kura kokotimi ma onipa wonisi wo kasa kakra bi a na woni asi wonte ase me pa to adutwuma bitters anasa ne capsules no eno na wafo anoma ma nne abo wo mo ama constipation nyina etu ayira adwa no chewa krife osum nyamenti kyese wo dware a se ye nyina bekwa akɔhye 1 bathhouse ama wa ba ho bi da bi koko esi ne to na ebisi na se sebe mpanifo mo fa nchem nanso ye kyerɛ ama sɛ wo ba bi complaining sɛ saa de ne bi wɔ hɔ no ma watimi etu anamo entempe ya koko na besi na se nti wonim sɛ ye hu a ye de behuru no sɛ nso ade wonsu enye huru asɛm one day na me krokro no anam de ne ba afie na me maame tu ne fo no ansa no wotimi ebie na no aka sɛ mama sei na ɛha me dɔfo koko eduru ba bi esisie no wanhwɛ ya oba no beka sɛ on de onpɛ me masɛm ya no ofɛre because agugu ne to ho ne ba ho basa bomoden na pa adutwuma bitters ana ne capsules bi nom koko ne nyina bɛba abonten ama ho atɔ ene ya no oni siyo wisiwisi opusa wani ne wani ya ko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  me sɛ wani diem obi se me de ya asoro bene koko no se sisa ho sɛ eba etimi besi wa wodie ma woni be mehye nsuo ne timi ba ema anyin sentimi ma saa na betimi akwakosi wutiri ba bi opɛ bia enam starch aduane ye die nyina ye starch nti ene ni nyina ohaw na dɔso amane adɔso adutwuma bitters anasa ne capsules no ena ebeboa medafo ma me number no nie 0544174461 0544174461 ma me adutwuma number no eni mu amuhwe television no egu so bomode na fa na frɛ no oba ahema me so me hawunie de na obɛyɛ ede aboa me ana aduro no me fa ne sɛ me sɛ wani de ani ahobrasem me ba na maka kyerɛ sɛ bitters ne capsules ne nyina ɛyɛ adwuma baako obi wɔ hɔ no ma ɔsɛ de sɛ wodi ne nsuo no nom capsules ne yɛ de ne nte saa
ene die mu ye die no ente sa capsules no no ma wo beja onan sa na bitters no so so ebeba enti nkonom ne nyina mmom me nkofo ha obia emfa manti eba ne ye kasa me do ye na watie ne ye e de ama me because obi akofa bi ama chese wan frentamo anka na nye enti me srew enkofa ensuo no enkonom to paye no eye baako so open ensuo na to open capsules no so a na wato afe emma na ye wo mensa problem no obi wo hono mo se mama me bu mi nsa dako na etwa agisa na nsa echi na asa eba agisa na awotwe echi nti wono no bo so me na yedi mu na awotwe ebu ye nsa no no 3 weeks ene odi bebu ni nsa ne nya se bia eba continuous so da bi ono no de na eba nne na etwa ne nan na asa eba me pa to dru sa ovulation no ehefa na wokwa akohwehwe no wo pesa wo na wo nsabu enso de eye ebe dan na wutimi ko be ma ho a wo hu se da se na wokwa obani nse me se wo edu tuwa bites eye duro abeboa ema pa eye ni dan ya hodo ni dan ya koto ni dan ya krawa se de asantefo tutu ni din na mfantefo nso ni din anwonafo ne nzemafo obi a wase de osifre no no kire se yade no ewo ho me pa to num bi na ne nyina enna ne na wawodie no mu nna ho na bibia enkoye emfa ema ho sawo ye oba na wonye endru mfie aduana ne mfie aduonum na wo 30 ne 35 years na wo mense se twa me sawo de no no madu tuwa bites ebeba ama woni gie awie opeye se dem di kan kae no ebi ananka wo pese me ka bibi pa de ha wo bi nanso aye manifaso esense kasa tenti o no enfomso akura mpem ahwe na metena na me ka bebre a ebi ana de ensiko asa me ka na me kanti ma me number no enam de ato dwa no fra ho so ma adu e me pa cho me hawo nie aya na metiri mu hyehye me eduru ba bia na me honam video mu nyina hyehye me ase na nsem aye kase dodo me ami ho aduane bia me di me kura me ntimi nanso kase na e badodo mama me nya ne sei na me ye ne sei na kokko ndi abegu me minimu ni nyina no efiri ho akwa ama ho ato me 0599 415 191 0599 415 191 and now 0544 1744461 educhwa mala mesino so ewo dwa so say malaria typhoid jaundice wako hospital ni aka wo hawa chro yaka cho say malaria na ha watri di yade no eno na ama honam ye obete wapom ye omremremre wanum ye onyono no a eye educhwa mala mes afi man couple capsules memedro na memedru babia no apagya ne ti prekope na watimi ahwe badwam mo mati ho nyina no eye man couple capsules endem yade besu ye wo no na ediri fie bi na wan champe ho asamanka gonorrhea syphilis candidiasis ene de keka ka ho ni nyina enne asew be ma yesem na ma wo sperms no ni nyina kra ayebasa mesew ani die mu say ye no man couple capsules nuantini enua hodo ntini ne bena ne na haba no ne yakeka bom ede aye capsules aphrodisia bi animu a wo kwa no man couple capsules akofeti paye bia brewo me pa to yamma ho kwan se yemfa dream rade na je so tim se dia for abefum fidi kwan so ankasa enti bo modern na kope man couple capsules be ma male vitality no dia mema nko na enom enti oba wo hwe me na wa wutimu nse sane nka wo pese wunya se wunu kunu kwampa so ani gie no ana dawo no ekosa ne wo pene enti me kwa ne sa me so asabo no ate sane wo pia wotimi pa de debi no de abrewo no won so pe man couple capsules na fa boa no na munyina ani gie ewie peye edure ba bia bewura bia ya na de emani gie ne se ubehu obi na wasoa eduro wo robem te se de omudi so bolo ne na wono so ne de no no edutu anduro enye na wo mo ton eduro wo trogo so wo mo so etwa ticket papa bie won so ebie store wo de herbal drugs nko a pharmacy for chemical shop over the counters ahodo ni nyina no edutu abites wo ho malames wo ho cobites ne de ka ho ni nyina no ena afedi twato eye edutu tonic ni nyina ewo dwa so wonu mu ato untimi ntibi ni na nsa woni padua no ayebasa eduru ba bia ye wokokora enko no woni padua na ni ayefusire me pa cho se ope edutu tonic na wono no mo a ebesiesie wo ama ni padua no ani ayefefefe ni awonti asie bia bomoden na frɛ maame edutu na ene ne nkasa kyeremu aburu me die so nyina no nyame nam ne so ede ebema enfere se obeka wo yade enfere se obefre obi ene na cha wase na mom hwe nipa no a wo ka wasem ekire no no koko ehu ahomete ba bia wotimi si saa na malaria so ehu ahomete abre bia wotimi ba wo nkyɛn enti sɛ ne abesoe waka wakomato yem na ka kire wo ho sɛ enru ɔkyena sesebra no na wo so asɔre ekɔ adwuma akɔbɔ modern ama mofra no ene obi a oda obi a no enya ebia di nti ka wakomato yem sɛ wie wonum ɛyɛ onwonwonwo na wo kakata na wo ntimi na me pa cho ka kire wo ho sɛ edutu amala mesia wote ho asɛm yi eno ebe ya last stop enti kwa na kopa bito enom
na oho entoje number no ebiem 0599 415 191 0599 415 191 and afe 0544 174461 0544 174461 ebusuya de mbosi adamase da sene ebesan ene mosia bye ma se da se so baye da sibi etu osofo Samuel echi baby a obi aye pew bibini toma plaso o se o satanfo kese obo ano we wo de na si wachi baby eto na duro tu aduro 0541337810 edusa Herbal mami wo nuro ko koko ya to agu ko ni nyina be free ho epoma woto ni nyina be ko tintin seti ebe tukura otena kamu no wa tia ho aya bufusem ni nyina obe ma drama na ko si wo kama pa cho mami edusa se ne kra de o de diabetes edo tatashi e de aba ebe tu ni nyina 110 na ono so no wa hwe tabita na efre e ya sabia sonkron oso de abrofu ani abibidro to kambo mu a ya de nbe dwane 10 ye wa hojo da ban e ho ne wo Cindy Junction yankwai 0260196219 e-health medical solutions Herbal detergents ye ko jibi de urufi di botu enya sem ketwa ye di sinema ye kama ye di twitwi fom ye di urunku ko jibi enai de oba ye mfa samana kan ene hohoro ade ya sheda ye wo cleaner aye di uhuru ne kama aboa makoda na ho de atumi akona be bia ye ton sa ne mai uko me ko mu benya bi uko the palace uko madaka be bia trading gate ya Dubai gate 11 ubenya bi ose en cry from free 0245155966 Kumasi 0540587090 na fe eye ABA Herbal Center ye vie ni nkyere ho Dr. 3 days oye good also for 3 days obema na dwane glaucoma ni nyina be ko cataract ebe wai wani prusu bibia be free ho asi etwanchen obe ko stroke achew obe sori anante ni nyina kidney ebe ko liver fu ani chire mu what na wa doku tei kan ho small boy danger o ya de etse also Dr. Rasta obema 3 days also for Rasta obe ma 3 days yo kuma se kwada so dwena se ewo ene ewo echire wa me market wa no hwewo do ma inkro Ebenezer Presby School adjacent Apia Kubico store for any chilem fresh off for 3 days 0541565199 now so kwadwa ya le Daud na ka say yo doku tei o say yade a wontumi nsa eye jimi adwaman enu de wonsa ya ka nyina da otu ase deku amana ko eje so krapa e ho ne ye wo 0241244012 onum 360 na the ointment ni twitwi 3A Herbal Center eye Coco Master no ayamutim Coco Master ni nyina be dwane ubenya bi okolinak ba bi etu oduro bia 0546107107 a bishop apemprande fie ne ho ukura 1 city ubenya biato de odigu ye wo gold ye wo silver efe papa ene mensa ukura 3 cities kura benya biato astam room e ho ne ye wo adisha market echi wani chirem 0598582219 Leicester Ghana amwase yankase pa ye kase yas extra long kwajibi heavy flow ye kama minti eso ne mem to e ma ho to akwada ni ko sukua ubenya bia mana 24-hour protection ne ho bebo no 0302235295 Lawson Beverages Company delay my capsules 25 years wadia basubodi bebre ko Lawson delay ko jibi Lawson eba me sha ebe bua etunyare wanyina afri ho am wade ho oba pa be kina efre wo o se brana be tubi 0242133577 Piwak eye 3p garlic mixture koko jibi brayo mu hawo eye 3p enteshewa eye 3p li nyina eye 3p eye 3p ni nyina be ko eye 3p 0248928824 me pa chaw aye Apostle Franco say o preachi 4:30 ekopim 5:30 eno eye edwada kopim okuada ne efiada
waba ɛyɛ 3:30 ɛkɔpem 4:30 hyia ɛ papa yi na wurade asɛm krogyen a yɛmfrɛ mu ana de ma wo ash foam ana ye kwa jibi so ash foam wakɔnwa num tete yɛma nyinaa kama kama de ama wo bowura showroom bia excellence yɛne yɛde moringa ɛne dandelion duro kwa jibi wogye ne mienu a no yi wetu emprensa dako diabetes ne pressure 05444 7033 Gentleman Dental Clinic. Ye kwa ye ubetu polish ubesi fele nini na ye fi ani nchirem ubesi ne amana ye kama so anu ko ye ko be mani nyina kama fo ani chire ho e de amount Kojak Farmer ye ko di pro code aba titi pro code enya sem keto ukono ka se bi no we nyina kan wa oboa wo se mi pe Kojak de no dada na uti dwa afiafie awate susu Kojak pro code Kojak charcoal toothpaste aposia edi bidie osinye kwajibi konkonene ebeyi ahyehenkawa ama ni nyina afiri ho ebe pai white na ye kama Kojak regular fluoride kwajibi eno so be boa wasiesie na fe o Kojak sensitive toothpaste wo ho obema amafo hyen so na dia hohurum 0531069945 grow fine ube grow fine umoja aswati eye grow fine waya de we na eye grow fine oba wa wo na utie uko keteso a wo na eye grow fine eye koko enu an ye de aye enu ma mere e fa pa no ni eham eye kama digital eba center eye ne de aba usia ye ka no okọ akoto 0244596532 Gentleman Dental Clinic ye kwakọ ye sin ye Master Total ye kwakọ wa ye free so 0559139582 we my in number me pa chew magic yabo offices hey e man nyina adam ko offices ko enya se kokọ jibi me pa chew doctors when your variance mema na imbalance watin katiko kokọ jibi wa he mu be ye dead offices na midpoint pharmacy ye ne de aba ye wo buru east kokojibi kentampo ene ni nkro to a ebu tachiman abrefa chemicals alande ehwo ne wo drugstore ene we yi mu hospital etie ni hwe na ukọ pe ubenya bi ato na so akono chromas ubenya bi wo eye asia heye wo ba Sompa premises asia heye wo so hwe owura Julius ubenya bi kwam Julius dudu abeso to bi a ubenya bi dia meme ndan kwa na wo maju ensia memenda ensia memenda so be ko bompa e kakra ya kwa man 0551 931 0548 931 enkwa monso ya nya birthday sini free o de aka no me pa chew Nicholas Asantini Nicholas Asante eye Sompa ya de nyina osrani America no tidi ni dwuma ene Nick edina woda esre osuru nhira nkwatenten enso ede mano papa Derek akom ochei miame maame mama efe Lady Queen Amano Queen Elena ne nanani ane ene Derek enso edina woda enso ko school ewo na Derek ko school no King's Kingdom International School Derek akom ochei ena wudi wa woda wo nana mama efe ene abusuani nyina se Derek onyame enhira papa 0554931930 0548931931 na yenko yenim edino semo ya burusu 0551 931 931 0548 931 931 na onso unsanka odie kama pa na ne menyina ntimi nkonkan so emfama 2 hello ejampa cho yentie o Obacha Sompa ni ani o
if I'm Majumo. Ajamusu. Hello, Oheneni, Pachoma. Yeah, ra. Pacho, that is a radiadum. Pacho, not a piano, a colana. Pacho, no colana, some person cacacla. Yo, yentiu. Pacho, and colana, some person cacacro. Kasa yetiu. The Casa Santa Chamacongo. Yo. Mamma Pacho. Abia na nini na ka say police for na no ka say papa na ka say o wuska nko betimi atia no me pa cho akola na de na papa na ka say police for no de no ayam papa obi ya obasa na de ne kwa na police for na di sika wo ho enti se wunni bia na wa se mama ya ne basanti ya me de pa sama me mo so se mu emi ama ya sere mo ya kwala na ma ya wa ya pa uchewa ya dasi ya da wat man hello me na da ba ya ajo kwadwe ho a befo mama befo cho me nintia we no ade yo so ne wa so de we tie kuri nara na me na no mo ene Sompa de son o man gana na me de kakra na ka ebefa apranche ya o se so fodi adada no ageni sikato le to do ga ya wan na mpi na me no pe ne mo na ka no krencha ya anything no ta so fodi e to ka famosa como de ama foi por então tinha ba ya se ju na ya ate Nego correu se é de melhor mesmo gente é tanta pessoa mesmo não consegue ter agora para já me anete mas aí me diga como de da pessoa da me dia por a foi por a de homem fica a gente me deixa cá mas que nem se me do ne dia nada só frinha nada ó pompo fica no para esse mas não consumo é mais de anda da assim também como hello 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 oyin ma yentie o Pacho, good afternoon. Afternoon. Good afternoon. Ya jo so kasa. Hello. 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 Hey, why? Market. You go from Jiname no, you different type of Jiname. Betobi, a pony ya for yatete so. Yes, our uncles come and be what Abyss Plaza. Femi che papa be a dummy comb. Share. Beshebi. Femi bango papa be a dummy sa. Share. Yatete near man is to be beer or Abyss shop. Bibia or Abbey shop, Betobi cotton, Betobi coche, a fufu la fo yatesu bla Adesia Market, Abyss Plaza. Bye bye. Adi, oi. Honey, I never surprise you.
Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. Who's a daw complaining with sissini cocoa? Epe ajiwakade. And no jack a sepan and neck. Could brew a yama money mema. A yoko ni sisilia redruck a sepa. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. And my memegina brand. Na a yemme. Na Edusa was the same with Bravo. Sweetie, may you come on, mammy? I drum. What does ye? A ye chuma. It's a living testimony. Corner Judy. What can't keep? Yeah, Listen, Ray. Obie to me. I just happened for one woman for down for any the onion fear to me. FDA, AJ, a Jadian Kratoi atom. Hello, me dey grow fine. Wanu muatu, wuntu minidi, wunim ni entira. Ebasa na etra se, yariye ewura wuni pedua nimu. A ni pedua no pese wo kutia yariye no na enam se. Ahoani nu a ewo ni pedua nimu sa. Na enua na ni pedua no ede ekwetia yade no nti. Ema wanu mutu, enu nti na wo behia grow fine herbal tonic. A yedi koko aje, emeni pedua no nuani nuro ma wotumi didi. Grow fine herbal tonic. Wo benya bia ton wo pharmacy ni bia ye ton ebibidru. Se wo pene dodo mu atua. Fresa ahomatrofo yi 0244 596 532. Openfo de oma kwada no fo. Nin kwada wonya mfie dumienu numu bi. FDA age edwadie nkratowo yi atum. I remember the days I just couldn't go to the gym because it was that time of the month. Yas extra long sanitary pad took the worry away. Easy. Yes, comfort, I got yes, confidence, I got yes. The new Yas extra long sanitary pad is the joy of every woman. It is extra absorbent and fits perfect. Don't allow anything to hold you back when it's that time. Wow. Yes, yes, yes. Feel confident, stay fresh. Hi. Is it supposed to be that time of the month? Yes. I got yes, confidence, I got yes. We got yes, protection, I got Yas extra long sanitary pad for extra comfort. We got yes, protection. Apomode wonsem yemfen diagro. Enunti nese wonum edopapa nko a. Exodus moringa capsules, any Exodus dandelion capsules. Efi Exodus ebusuyenum na ebeboa wa pomode. Emu bia wo benya no betimi aboa wo. Nanso se wonya tu no a wo betimi andom abo na ebeboa papa apa. Se wonum Exodus moringa capsules, ne Exodus dandelion capsules. Eboa mamoja di efusa ni yie. Na afei ebuste wo immune system no na akwatia yarewa ahodo. Menim yie se nipa dodo na nim dia moringa etumi ye. Na dandelion so yenim. Eno nti menkasa bebre. Enye ma apemfo. Ana abatan a oma enifo. Ana abofra onya emfidumi. Exodus ehua dansi die dos. Ojo, let's say. Oh, foul. Coco ni IMT. Anyway, if you Mr. Pains. Oh, this may not go be test be or any capsules. So the mawa say Coco IMT. Wife menstrual pains na eternity. Na me say na say wife yare or kwaya sabia. E no me say wanya malaria. Me ko ya no ma me malame. Me ba ya na mbe malame say wife. Enwura nu kura no what see say me kura wanya me kwa. O ma me tonic bi. Bra. Me say me fia jintu mu. Hey, honey. Into Obaba na kane ho asem sa no. Oh, baby. Oba baby. Emi juwe ya. Senenso, opemfo, obatan a oma abofra no fo. Ana abofra oni mfie dumienu 8 mi fa say bi. Enroi, obenya biato our pharmacy shop, herbal shops, any over-the-counter medicine at 0599 415191 0544 174461 and 0208 161800. Hey, middle. Nanda na wote wa
why stiff sano. Ono kwano. Jama wa bre. Akos, send your mensane me name much shemeno. E moye titriti. Mentumi pon sorry. Who name one? Enwa me freedom buy na me catch you say. Mato 3P garlic mixture ba. Enti numbi ansa na wakoda. Me hu ya ne sawada. Sawano. 3P garlic mixture. Ane 3P garlic mixture. Emma moja edu mwafusane no. Echeyi. Natural garlic papa bi. Eni ediaye. Aha. Nano na madam Fukofimpo catch me say. He work natural hair for bi bidrobi omodiaba. Your friend 3P garlic mixture. Na manfo tu omo tu oguso no. Enya semketoa. 3P garlic mixture. Wo ko tojo ne waposo na asori a. Wo complain no. Sa wonum 3P ya. Ebe jane se hum. Edro yi enya mapemfo. Ema wo ma no fo. Anansa nkwada wo nya mfie dumienu. FDA agi edwedie nkratoyi atum. 3P garlic mixture. Ubenya bi wo mamu pharmaceutical shops and herbal shops. Fred Piwak e 024-89-288-24 and 020-100-0021. 21st clinic aye sciatica expert. Sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no. Se ho techema eno ene fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye. Na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo o magye no Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa. Womu ji international awards ahodo womu ji local awards ahodo na anu nso na womu bie the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim hano ebi ni baby a ji 21st clinic nkwa womu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a woma gidi womu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade ne ade Ghana ha ba bia wo mo ho 0540-311-311 0540-311-311 na 21st clinic wo mo ye sciatica expert Enwa na ucha Sompa ema akutia pa Die waguo no enwa na ucha Sompa